Pozdrav svima i dobrodošli. Ako se bavite osobnim podacima, a danas se time bavi skoro svatko, onda znate da postoji jedno zlatno pravilo. Svaka, ali baš svaka obrada mora biti zakonita. Danas zaranjamo u samo srce te zakonitosti. Prolazimo kroz 5 ključnih pravnih osnova iz GDPR-a koje je, apsolutno nužno poznavati. Dobro, kako onda osigurati da je sve što radimo s podacima zakonito? To je, reklo bi se, pitanje od $1.000.000, zar ne? Jer, budimo iskreni, pogrešan odgovor ovdje ne znači samo neku malu glavobulju. Ne, to može izazvati pravi kaos u organizaciji, srušiti povjerenje koje se godinama gradilo i, naravno, privući onu vrstu pažnje koju nitko ne želi. On od strane regulatora, s popratnim i često paprenim kaznama. Ok, evo što nas čeka. Prvo, kratko ćemo se osvrnuti na sam izazov usklađenosti. Nakon toga idemo na definiciju što je to uopće pravna osnova. Onda slijedi glavni dio. Otvaramo naš GDPR set alata i prolazimo kroz 5 ključnih alata. I za kraj par zlatnih pravila za ponijeti. Zvuči dobro? Idemo redom. Dakle, prvi odjelak, izazov usklađenosti. I znate, ovo je više od puke formalnosti. Često se misli da je odabir pravne osnove onako samo još jedna kućica koju treba označiti na nekom popisu. Ali to je ogromna greška. Ogromna! Jer taj odabir je doslovno temelj. On određuje je li cijela konstrukcija, sve što radimo s podacima, zakonita ili se ruši. A što se dogodi kad taj temelj nije čvrst? Pa onda dolaze rizici. I to ne jedan, nego cijeli niz. Tu je organizacijski rizik, procesi postaju zbrkani, neučinkoviti, zatim naravno reputacijski, jer tko želi poslovati s nekim tko ne pazi na podatke? I na kraju onaj najočitiji, regulatorni rizik, a to znači istrage, natezanje i potencijalno jako visoke kazne. Dobro, idemo na drugi dio. S obzirom na to koliko je taj temelj bitan, hajdemo ga konačno i definirati. Što je, dovraga, uopće ta pravna osnova? Pa, najjednostavnije rečeno, to je početak svega, apsolutna polazišna točka za svaku aktivnost obrade podataka. Pravna osnova je u biti zakonsko opravdanje. To je odgovor na pitanje po kojoj osnovi mi uopće smijemo dirati ove podatke. I tu su dva pravila svetinja. Prvo, taj odgovor se mora znati prije. Ne tijekom, ne poslije. Nego prije nego što se išta počne obrađivati. I drugo, osnova je uvijek čvrsto vezana za točno određenu svrhu. Ako se svrha promijeni, pogađate. Treba ponovno provjeriti cijenu priču i naći novu, odgovarajuću osnovu. Evo, jedne dobre analogije. Zamislite da ste u računovodstvu. Ne možete samo tako isplatiti novac, zar ne? Mora postojati nalog, račun, nešto. Neka osnova za plaćanje. Pa isto je i s podacima. Ne može se samo tako uzeti i obraditi. Mora postojati jasna zakonska osnova. To je temeljno pravilo igre. I sad ono glavno, vrijeme je da otvorimo naš GDPR set alata. GDPR nam daje recimo 6 alata, a na nama je da za svaki posao odaberemo onaj pravi. Danas ćemo detaljno proći kroz njih 5. Samo mala napomena, 6. alat, čuvenu privolu, danas namjerno preskačemo. Zašto? Zato što je to toliko velika i kompleksna tema da apsolutno zaslužuje svoj vlastiti posvećeni prostor. O njoj ćemo drugi put. U redu, alat broj 1, ugovor. Ovo je alat za ispunjavanje dogovora. Koristi se, logično, kad je obrada podataka nužna da bi se ispunio neki ugovor s osobom čiji su podaci, ili čak i za one korake koje treba poduzeti prije sklapanja ugovora, ali na zahtjev te osobe. A primjeri su stvarno svugdje oko nas. Recimo, obrada podataka zaposlenika za isplatu plaće. To je po ugovoru o radu, jasno. Ili kada netko nešto naruči online, pa se njegova adresa koristi za dostavu. Apsolutno. Ili kontaktiranje osobe kod dobavljača da bi se provela narudžba. U svim tim situacijama obrada je direktno, neizbježno vezana za ispunjenje ugovora. Ali pazite sad, ovdje se često griješi. Ključna riječ je nužno. Ne korisno, ne zgodno, nego baš nužno. Adresa za dostavu je naravno nužna da bi se paket isporučio. Bez nje ne ide. Ali, recimo, pravljanje nekog marketinškog profila te osobe, to je možda korisno za posao, ali nije nužno za dostavu paketa. I zato se za to ne može koristiti ugovor kao osnova. Jasna razlika, zar ne? Idemo na alat broj 2, pravna obveza.
Ovo je onaj obavezni, neupitni alat. On se koristi kad zakon kaže moraš. Dakle, kad neki propis jasno i glasno nalaže da se određeni podaci moraju obrađivati. Tu nema puno filozofije, nema pregovora. Jednostavno se mora. A što to znači u praksi? Pa, recimo, vođenje poreznih i računovodstvenih evidencija ili ispunjavanje onih raznih obveza izvještavanja prema državnim tijelima ili arhiviranje dokumenata na onoliko godina koliko zakon kaže. I evo jedan savjet zlata vrijedan. Kad god se koristi ova osnova, u internu dokumentaciju treba upisati točan zakon i članak. To je, vjerujte, najbolji mogući dokaz da se radi po propisima. Dobro, treći alat, vitalni interesi. Ovo je onaj alat za razbiti staklo u slučaju nužde. Koristi se, pa skoro nikad. Stvarno je rijedak. Rezerviran je za one dramatične, životno ugrožavajuće situacije. Kad treba spasiti nečiji život, a ta osoba, recimo, nije u stanju dati privolu. Mislite na hitnu pomoć, hitnu medicinsku intervenciju, to je taj scenarij. Alat broj 4 je javni interes. Ovo je, hajdemo reći, alat za službene dužnosti. Najčešće ga koriste tijela javne vlasti, ministarstva, agencije i sl. Ili pak organizacije koje po zakonu obavljaju neku zadaću u javnom interesu. I tu je ključna stvar. Nije dovoljno samo misliti da se radi nešto korisno za javnost. Mora postojati jasan, konkretan, pravni temelj za tu zadaću u nekom zakonu. I evo nas, dolazimo do petog i posljednjeg alata za danas. Legitimni interes. Ovo je onaj švicarski nožić u našem setu alata. Najfleksibilnije, višenamjenski, ali baš zato je i najkompleksniji. Jer ta njegova superfleksibilnost dolazi s jednom velikom odgovornošću. Obavezom provođenja testa ravnoteže. Dakle, kako se koristi taj švicarski nožić? Pa, kroz test u 3 koraka. Prvi korak. Treba jasno odrediti koji je to naš stvarni, zakoniti interes. Drugi korak. Provjeriti je li obrada podataka stvarno nužna da bi se taj interes ostvario. I treći ključni korak. Provesti test ravnoteže. Tu se važe jesu li naši interesi jači od prava i sloboda pojedinca. Taj treći korak je cijela jedna znanost. Toliko je bitan da ćemo mu posvetiti skroz zasebnu, detaljnu epizodu. A gdje se to u praksi može vidjeti? Pa recimo obrada nekih sigurnosnih zapisa da bi se IT sustavi zaštitili od hekera. To je jasan, legitimni interes. Ili korištenje poslovnih kontakta za održavanje normalnog profesionalnog odnosa. Ali, i ovo je jako važno zapamtiti, legitimni interes nije neki džoker zovi kojeg se izvuče iz rukava kad nema nijedne druge osnove. To tako ne funkcionira. I time smo prošli kroz naš set alata. Super. Sad je vrijeme da sve to nekako sažmemo. Idemo na zadnji odjeljak, par zlatnih pravila koja će pomoći da se sve ovo stavi u praksu. U redu. Evo 3 zlatna pravila. Ako se samo ovo zapamti, napravljen je ogroman posao. Prvo, pravna osnova se određuje uvijek prije početka obrade. Uvijek. Drugo, bira se ona osnova koja stvarno odgovara svrsi, a ne ona koja je onako najzgodnija ili najlakša. I treće, i možda najvažnije od svega, dokumentirati. Zapisati sve, svrhu, podatke, odabranu osnovu i zašto je baš ona odabrana. Ta je dokumentacija najbolji prijatelj u slučaju bilo kakve provjere. I za sam kraj, evo jedno pitanje za razmišljanje da ponesete sa sobom. Da se sutra pojavi inspekcija. Je li postojeća dokumentacija spremna i sposobna u svakom trenutku dokazati zakonitost baš svake obrade podataka koja se provodi u organizaciji? Razmislite o tome. Hvala na pažnji. Ovaj video je edukativnog karaktera i ne predstavlja pravni savjet za pojedinačni slučaj.